Kişi bu sinirle kana takır koyduk. Ağır, yel, yuvadıram, görüşler. Biz kişi tarazının türlerinden tanıştık ya. Kanday tarazlar var eken? Жануарларды саулауы үшін таразы бар екен, ya. Өз қолымыздан таразы жасаймыз. Su var şelегimiz bizde ağır eкен, түсінікті ба? Biz bir kişi sabaqlaşамыз. Бүгінгі жаңа тақырып bizге литр деп аталады. Оған süt, su, ayran, сендер ішіп жүрген сок бар ғой, соның барлығын біз литрмен Üstten buladı 10. Bizge üstte kosamız 8. Üstten 4'ten kosam 9. Bizge kosamız 3 bot. Kosamız 4 yeter. 4'ten alamız 2 yeter. 7'den alamız 10. Üstten alamız 3. 7 kosamız 7.